Неудобно. Из-за наших клиентов жалуются на нас, говорят, то, что не могут подъехать элементарно сюда, чтобы забрать рулоны. Поэтому нам обещали, то, что за 2 недели быстренько сделают, но нет. Раскопали, уже 2 недели никого нет здесь. Таксименде келсек ошо тээ жактан эле түшүп калдык да, эле жок биякта жолдору бузук болгон үчүн келе албайт экен бияка жейинчи. Эч ким кире албайт. Өткөндө бир жума келип кире албай кеткенбиз. Эми бүгүн келип кече да кире албай кеткенбиз. Эми бүгүн эптеп кириш керек болду. Заставкага келебиз да биз. Таза жолдор бузулуп, бизге адам келбей калды. Бизге эч жактан транспорт деген келбей калды. Чыгашаларын ким жооп берет? Бул өзү сода жок. Өзү былтыртан бери биз буну сентябрь айынан бери айтып келатабыз. Бирок У нас трасса абсолютно закрыта сейчас. И с северной стороны предприниматели не имеют возможности сейчас реализации своих товаров. Ни разгара, ни работы нету. А где глаз, да? Везде аля жок, да? 12-нин нөмөрү мынакей элдер айтып атышат. Биз деле көрүп атабыз, жумуш жок. Бир да рабочий жок. Карасаңыз, бир да спецтехника жок. Мэр менен встретиться это нереально. Это нереально. Саламатсыздар, урматтуу 101 жыл медиа порталдын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз айтылуу атага чыккан Дордой базарындабыз. Дордой базарында алакабал өзүңүздөр көрүп тургандай мындай. Жолдордун баары казылган экен. Сатуучуларга, кардарга, айдоочулардын баарына бир ыңгайсыздык сүзүлүп жатканын көрүп атабыз да. Могу жерден өткөндөн бери азыр 5 мүнөттүн ичинде бир 5-6 машина алдын урду да. Шарт жок, келген клиенттер жок экен. Анан негедир бул жолду татнак эле болуп турган жол экен мындай. Жарамдуу жолду бузуп салгандан кайра иштебей эле ушинтип чаңып жатканын көрүп атабыз да. Бул жерде суроо, эмне себептен бул нерсени кылып атат деген ой келет экен да. Эмне себептен? Мэрия неге муну кылып атат? Жакшынакай турган жолду бузуп, кайра жол салган табы деген сөз да. Мында эмне кызыкчылык бар, эмне шарт бар? Жакшынакай турган жолду эле кичине кеткен жерлери болсо, жамап койсо, оңдоп койсо болот эле да. Бирок толугу менен алып салган баарына ыңгайсыздык. Мынакей азыр көрөсүздөр. Ар бир автоунаа алдын уруп атат могу жердечи. А биякта бир да кыбырда иштеп аткан мэриянын бир техникасын көргөн жокпуз. Азыр көчөнүн баарын араладык. Мынакей азыр. Эми алдыда да бир катар ушу соодагерлер менен дагы бияка келген картарлардан да сурап көрөбүз бул жагдай боюнча. Биз менен бирге болсак кызыктын баары алдыда. Неудобства есть такие, получается, смотрите, мы не можем товар привезти сюда. Неудобно. Из-за наших клиентов жалуются на нас, говорят, то, что не могут подъехать элементарно сюда, чтобы забрать рулоны. Поэтому нам обещали, то, что за 2 недели быстренько сделают, но нет. Раскопали, уже 2 недели никого нет здесь. И поэтому... Кто-то работает здесь? Работаем. Они, получается, оставляют машину куда угодно. Здесь постоянные пробки. Получается, смотрите, рулоны мы везем со склада. Не можем элементарно за 10-15 минут дать. То есть имеется клиентам, они жалуются, поэтому как бы нам тоже неудобно. Да? Колоссальные, да? Колоссальные, да, поэтому хотелось бы, чтобы быстрее нам сделали. Видите, какая ситуация. Я, кандай элес? Что, bizda билбей атат, жаап салып тур го бар. Они даже не знают, куда выйти, понимаете? Как заехать, куда выйти, поэтому торговля как бы падает из-за этого. Сложно. А вот насчет дороги, кто-нибудь работает здесь, дорожники? Нет, никто не приходил, уже 2 недели как-то. 2 недели, вот разрушили, получается, уехали, первую да? неделю где-то 3 дня, наверное, 4 дня, ладно, максимум, мне кажется, как я знаю. Раскопали все полностью. Здесь копали, там копали, раз все закрыли. И пропали, все, больше никого не приходило, да. Стоим, вот уже, видите, уже растоптанные, мы сами себе уже дорогу сделали здесь уже. Как бы все уже. Мы не можем нормально товар вовремя привезти своим клиентам, из-за этого как бы вот. Хотелось бы, чтобы за месяц как бы закончили, да, вот, но мы боимся то, что это растянется на 3 месяца. На 3-4 месяца. Какая была раньше дорога? Прямая, как обычно, получается. Нормальная дорога была? Нормальная, но или требовалось ремонта? Требовалось, именно вот здесь, да, вот этой стороне. А по этой дороге? По этой дороге, как сказать, можно было ехать, конечно, хотелось бы, чтобы они могли бы хотя бы, не знаю, там как-то замуровать, да, вот эти всякие ямы, но раскопали все полностью, закрыли, и вместо того, чтобы все это быстренько сделать, нет. Жигиттер, биякта эмне иштейсиңерби? Же жөн эле кардар катары келдиңерби? Кардар катары келгенбизби? Кийим караган. Жолдор кандай экен? Жолдор ошо көрүп тургандай эле начарыраак экен бике. Таксименде келсек ошо тээ жактан эле түшүп калдык да, эле жок биякта жолдору бузук болгон үчүн келе албайт экен бияка жейинчи. Эч ким кире албайт да? Көп киши кире бергизбейт экен. Мен Айтиева Сапаргүл, предприниматель.
ушул оптовый проходдордо жумуш кылабыз. Бизге азыр ушул жайкы жазгы сезондор күтөбүз. Жазгы сезонда болбоду. Жайкыда монтип жолдорду, таза жолдор бузулуп, бизге адам келбей калды. Анын себеби бизге СНГлар, Казакстан, Өзбекстан, башка мамлекеттегилер келбей калган, потому что биз конкурентоспособный болбой калганбыз. Бизге өзүбүздүн эле ушул жети дуан келчү, жети дуаныбыз дагы мына жолдордун айынан азыр келбейт экен. эч ким жок. Базарлардын ичин кирип дагы көрсөңүздөр болот, эч ким келбейт базарга. Эми биринчи июль айы болду да, эми жайдын ортосу болду. Эми азыркыга чейин сезон жок болсо, кийинчерээк жол качан бүтөрү да белгисиз да бул. Азыр эми ишкерлердин кыжалатчылыгы жайкы болду уже. Бизде оптовиктерде биз 2 ай мурун жүрөт, жайкы бүттү. Жазгында калышкан эмес, жайкы да бүттү. Азыр күзгү сезонго, августка мондой жол менен ата-энелер, башка оптовиктер, башка алыс жолдон келгендер бизге мындай жагдайда келишпейт. Эми бул жолду мэрия бузуп, мэрия салып атат да. Ооба. Мэрия. Анан эгер ушуну азырынча бузбай турууга мүмкүн беле, мисалы бузуп кой 2 жумадан бери эч нерсе жумуш жүрбөйт дейт, сатуучулар деле айтты да. Ооба. Ушуну айттыңыздарбы баарына? Бул айтылган, бул жол таза эле жол болчу. Былтыры жасалган бул жол. Таза жолду бузбай турганга мүмкүн бар болчу. Негедир элдин үнү эч жакка жетпейт. Ар дайым эле ушундай бузулуп, азыр таза эле жолду бузуп, бизге эч жактан транспорт деген келбей калды. Келсе дагы мондай состоянияда эч ким турбайт, кетип калат. Киргиси да келбейт. Азыр ондой маалда бизде оптовиктердин налогтору бар. Бизде налогтор токтогон жок. Ошол эле ставкалар менен кетип атабыз мына 3 ай, 4 айдан бери. Карголору бар, месталардын арендалары бар. Алардын баардыгын кандай кылышат ошондо? Ошого суроо бергим келет мен, төлөп эле кетип атышат. Мен ушу өкүлдөргө, мэрия өкүлдөрүнө ушу суроо бергим келет да. Ошол адамдардын, миңдеген адамдардын ушундай карызга батканын, чыгашаларын ким жооп берет? Ошондой суроо бергим келет. Ошого мына жолдорду бузбай туруп, акылдашып, биздин администрация менен акылдашып, сүйлөшүп кылса болмок да. Азыр эми мына күзгү сезонду дагы уже ишкерлер уже үмүттөрүн үздү. Ошондо биз налогторду болбой калышы мүмкүн. Эгер мына жолубуз мынтип 10 күн, 12 күндөн бери бузулуп, эч ким иштебей жатса, анан күзгү сезон кайда бизде? Бизде уже июльда, биз уже күзгү, июль, августта күзгү сезонду баштайбыз. Бизге эч ким келбесе, бизде кайдагы күзгү сезон? И кайдагы налогтор төлөнөт? Бизде ставкалар аябай жакшы оптовиктерде. Биз аны кандай төлөйбүз? Ал белгисиз. Баары эле ушундай болуп атат, баардык эле соода берилет. Ушундай эле жагдайда болуп атат азыр. Соода жок мындай, жалпылап айтканда. Жалпы өзү соода жок. Өзү былтыртан бери биз буну сентябрь айынан бери айтып келатабыз. Бирок бизде элдин үнүн уккан адам жок да. Элдин үнүн уккан адам жок. Ошого эми хотя бы өзүбүздүн ич арабызда мына СНГнын ичине, Кыргызстандын ичине азыздан болсо да иштеп турайлы десек, мына тегеретип жолду бузуп коюшту, кантип кирет бизге? Ошол жагдайларды элди ойлобогонуна биз таң калышта. Кат түрүндө деле мындай прямойго деле чыгып, элге эч ким обращение кылбады, элге эч ким кирип айтпады дагы. Ушу бузулап турганы даярдангыла, мындай кыла деп алдын ала айтылганбы? Андай алдын ала эчтеке айтылган эмес. Биз келгенбиз, билген эмеспиз. Жолдор бузулган. Эртеси күнү келип эле карасак жолдор бузулган. Мына ошодон бери мына азыр канча уже 12, бүгүн мына 12-13 күн болуп атат. Ушундай жагдай бизде Дордойдо. Жолдун баарын жабып алган турбайбы? Болобу ушул эми? Канча болду күндө ушун жабып? 2 жума болду дейт. Өткөндө 1 жума келип кире албай кеткенбиз. Эми бүгүн келип, кече да келип кире албай кеткенбиз. Эми бүгүн эптеп кириш керек болду. Заставкага келебиз да биз. Астын тийизип уруп атасызбы? Астын тийип уруп атат. Элдин баарын эле кыйнап бүттү го, эмне болот эми? Ушинтип эле кыйналып жүрө беребизби көрүнгөн жерде тыгылып эле? Жаңыз пробка. Жок, пробка каяк менен чыгышты билбей атпайбыз. Бу жака барсаң деле жабык, бу жака барсаң деле жабык, бүт эле казып таштап. Бүт жер жабык бүтүн. Мынакей азыркы убакта ушундай айдоочулар өз нааразычылыгын айтып атышат. 2 жумадан бери эч кандай жумуш жок дейт. Башына келип казышты дейт.
Андан бери эч кандай бир жылыш жок. Тиянан кире албайсыз деп, бүт жагын каз салган, жаап салган дейт. Эч кандай өтүүгө шарт жок. Да. Здравствуйте, меня зовут Андрей Грахов. Я заместитель председателя Ассоциации торговых предприятий «Союзторг». И хотел бы показать вам сейчас наиболее наболевшую тему в рынке Дордой, когда с северной стороны заезжают товары. Да? А что там? Какая ситуация? У нас трасса абсолютно закрыта сейчас. И с северной стороны предприниматели не имеют возможности сейчас реализации своих товаров. Ко всему они не... Все дорога закрыта. Да, дорога закрыта и абсолютно сейчас не имеют возможности реализовать свои товары. Давайте тогда пройдем ту часть, да? Давайте. Это все налогоплательщики. И самое главное, что маслозаменные пункты, они работают 24/7 почти. И они не имеют возможности в данный момент работать. Почему? Потому что дорога у нас раскапана и не могут заехать, да, внутрь, да? Заехать не могут. Вот у нас кустарным образом стараются заехать, но это тоже неправильно же. А сколько уже дней прошло, как они раскопали дорогу? 10 дней. Даже более, работы с сегодняшнего дня более 10 дней. Более 10 дней, Да. Работают? Нет. Работы нет. Так и стоят? Да. Вы сами посмотрите, кустарным образом заезжают, ищут пути подъезда. А вы обращались в администрацию, в мэрию, что? Зачем? Почему так делать? Потому что это же бизнес. Каждый день это минус, убыток. Понимаете? Конечно, мы забрасываем обращения в муниципальные службы, но они никак не реагируют пока. Потому что нам обещали 2 недели. 2 недели, что будет работа в разгаре. А в данный момент нету работы. Никакой разгар. Ни разгара, ни работы нету. Так и стоит. Стоит, да. А бизнес, убыток. А где глаз, да? Везде аля жоқ, да? Но машины, они заезжают, они ищут объезды, но это же не бизнес. Они же платят налоги. Какое-нибудь обращение к мэру города Бишкека или к вице-мэру? Мы хотели бы обратиться к мэрии, к муниципальным службам, но, к сожалению, я считаю, что если бы было намерение обратить на нас внимание, нам бы не пришлось обращаться. То есть, Почему вы так думаете? потому что должен быть генплан, должен быть план решения этой проблемы. Но его, к сожалению, нет. Какая-нибудь смета или там кто-то подрядчик, который должен делать дорогу. Вы ознакомливались с ними? Мы обращались неоднократно к подрядчикам, но они не дают нам ответа. Нулевой ответ. У нас дополнение только одно. Мы готовы ждать, но когда ведется работа, а когда работы нету, нам ничего не хочется, да, обращаться. Только чтобы делали свою работу. Эрматова Гульмира, профсоюз Фортоберон. Бистики көрдүңүз мынакей акыбалыбыздычы. 12 күндөн бери мына жолду мына бүт баарын бузуп салышты. 12 күндөн бери мынакей элдер айтып атышат. И биз деле көрүп атабыз, жумуш жок. Бир да рабочий жок. Карасаңыз, бир да спецтехника жок. Бул деген аябай чоң базар, бул деген ТРК Дордой. Бул деген биздин Кыргызстандын фишкасы да. Азыр канча киши келатат, мисалы үчүн, бүт жактан, Россиядан, Казакстандан. Анан мына акыбалды карасаңыз, ай, уят деле, карасаңыз, эмне деген шумдук. Элдер, ишкерлер, биздин базарда 20 миңден ашык киши иштейт. Мына андай 45 градус, 40 градуста элестетсеңер, эмне деген бул эме? Бул просто, билбейм, бул сөзкада айтканда уже билбей калдык уже. Обращение кылып атабыз, обращение жок. Обратной связи жок. Мэр менен жолугушкан бул нереально. Атайын кылып атабы булар. Ой, билбейм ай.
бул эмне деген шумдук? Базарга көчөшүп, Салымбектер көчөшүп болот чагы. Эмне деп атат? Бул эмнеге мындай туруп эле Туруп туруп сезондо эле эле жасап ошо да карабайсызбы? Эч ким жок. Карасаңыз мына бул эмне деп бирөө жок. эчтеге жок. Билбейм бул эмне деген эме. Я считаю, что это вообще враги народа, да? Потому что ишкерлер мынакей өзүнүн нанын таап, өзүлөрү байкуштар эртең менен келишет. Мынандай объезднойго чейин элестетсеңиз, мына карасаңыз кантип басышат. Бүт баары мынакей 40 градус элестетсеңиз. Мына биякта жашы да бар, карысы да бар. 70-теги биздики базардачы возрастной ценз жок да. Кичинекей 18 жаштагы балдардан баштап 75-80 жашка чейин элдер иштейт да. Анан бизге кайсы клиент келет, анан каяктан налог төлөйбүз? Анысы деле соода азыр аябай начар. Самопашив билип атасыз, аябай азыр Россия жактан көп требование болуп, Россия жактан көп татаал эметип по белому работаете деп эметип атышат. Самопашив ахвалы начар. Биздин деле розницасын деле начар ахвал. Анан ушундай кылганы бул туура эмес да. Соода начарбы? Негизи быйыл аябай начар болуп атат. Кыйын болуп атат. А бул кошумчанын кошумчасы да ким келет бизге? Вот ким келет бизге? Карасаңыз, бул эмне деген шундук. Мындай болбош керек болчу. Бир спецтехника карасаңыз, бир да эмеси жок, бир да рабочий жок. 12 күндөн бери эч бир бузуп кеткенден бери эчтеке жок. Анан ким келет бизге? Ким келет? Кайсы келет? Кайсы турист келет анан бизге? Бул деген мына мен эсептейм, ушу биздин базар, бул өзүнүн мындай уникалдуу да. Уникалдуу. Мына биздин ишкерлер дүйнө жүзүнө барышат, товарды алып келишет. Ошо бияктан бүт товар Кыргызстан боюнча тарайт. Анан кылган жумушу ушул. Наоборот, биздин өлкөбүз өнүксүн, өссүн, налогторду төлөйбүз деп биз чыгып атабыз. Биз тиги өлкөбүзгө да чоң салым жасап атабыз. Анан бул вообще эметпейт да. Мэр биз менен жолукпайт. Биз канча жолу уже жасылдык. Мэр менен жок, кабыл алган жок. Мэр менен встретиться это нереально. Это нереально. Мүмкүн эмес да. Не, мэр к нам нет, нереально с ним встретиться. Мы давно хотим с ним встретиться. Канча жүрөбүз биз мэр менен жолугушайлы. Ошо да профсоюздар жолуккула, профсоюз торговли жолук, Байкуш Элгиз эже депутат Центральный комитет аябай чуркап жүрөт. Жолугайлы, сүйлөшөлү, биз менен бизди кабыл алгачы. Жолуккан жок бир да жолу. Анан карабайсызбы эмне болуп атат. Биз канча айтабыз? Мы вне политики. Жөн жайына койгула. Биздин оокатыбызды акырын өзүбүз жасай беребиз. Кайсы жерде кыйын болсо баарына жардам беребиз. Соода герлер. Анан баарын чакырабыз базарга. Келгиле, иштейгиле. Өзүңөр биз биринчиден Аллах дейбиз, экинчиден биздин өлкөбүз өнүксүн, өссүн, согуш болбосун дейбиз. Анан Кудай деп өзүбүз отурабыз. Анан кылган жумушуна карабайсыңар. Ооба. Силерге надежда? А мэр менен жолукканы не хочет у нас принимать? Жок. Рахмат. Бирок чындап эле аябай шарттан көчөнүн баары аябай казылып салынган экен. 12 күндөн бери азыр канча бир көчө 2-3 көчөнү көрдүк. Бир да иштеп аткан атайын техника же жолду түздөп атканын көрүп алган жокпуз. 12 күндөн бери албетте бул бизнес болгондон кийин ар бир күн эсепте болот. Бул ишкерлер айтмакчы, соодагерлер айтмакчы, ар бир күндө булар чыгашы болуп атат да. Ушул жагдай бар экен. Эми бул суроолорду биз ушу Бишкек мэриясына барып, тиешелүү кызматтын өкүлдөрүнө, мэрге, вице-мэрге узатканга аракет кылабыз.